Tauhid ulama Aceh juga dapat pedangan tauhid ulama-ulama yang truk dawiknya kena. Syekh Nurdin Araniri sila ulama besar dari India kejak kena berbicara bahasa syariat Muhammadiyah. Hamzah Al-Fanzuri berbicara bahasa hakikat tauhid syid Ahlussunnah wal Jamaah. Hai keputuh hukum Hamzah Al-Fanzuri li Syekh Nurdin Araniri karena bahasa hakikat Tuhan lam kepiahan nyan kata-kata Hamzah Al-Fanzuri Tuhan lam kepiahan ya sesat ada sesat tetap Tuhan lam kepiahan ke Araniri Drawan aku pancong ada ka pancong tetap Tuhan lam kepiahan ke Syekh Nurdin Araniri padahal berdua beliau itu ulama besar nama besar. Keputusan Syekh Nurdin Araniri Hamzah Al-Fanzuri wajib pancong celup ke pancong bam oleh Hamzah Al-Fanzuri dengan syarat kedih badan tersenyum-senyum terkem-kem wajah Hamzah Al-Fanzuri gekala oleh Syekh Nurdin Araniri subhanallah Hamzah Al-Fanzuri tidak sesat beliau betul-betul ulama hakikat pakal lu pancung beliau nyampe sesat anak murid kenyan ge aku mak li Syekh Nurdin Araniri beliau sila ulama hakikat cukup tertatua dengan Allah tengah dekem-kemnya mak gebedah badan Hamzah Al-Fanzuri gejak oleh gejak mayu kubu galau na ulama ada rung-rungnya nyawa mak yang ganyan kagua ba Allah mempisah badan dengan oleh gebedah badan gejak oleh mayu kubu kecuali ulama Aceh Hamzah Al-Fanzuri gejak oleh dro kedatang gemeh gede hukumu truk ba kubu rubah Hamzah Al-Fanzuri dibedah tentang Allah Ta'ala sidom danoh diangkat danoh di pegang kuburan Hamzah Al-Fanzuri ngentak malamnya kuburan Hamzah Al-Fanzuri di ujung Pancu Banda Aceh pakai kebunau ujung Pancu di sinan ke pancung Hamzah Al-Fanzuri li Syekh Nurdin Araniri maka baik kapesabannya tauhid ulama Aceh dengan tauhid yang truk lewetnya kena elime lagi EU manyang tak EU luah de kampung tidak orang ke jauh de kalan kota nu semua cukup lagak kadi bangun